na salam doa resap kaniw katantan. Manjari rin ako magparukay, tukbal ko yung guru mulia, aming guru Emil Kato pengajian waktu ini. Bayrun narukayin gayang hapuro kalasahan. Di Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Wal yatafaddal yadatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alaina bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulira indito mga kakasinsin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami haruman ini kabiaksahan hiatud na mo na isab maun kaniyo sabarang sinabutan sin suara ini in ganap pengajian amin masih-masih kita ni wa pengajian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuudah bunga sin pag-iman. Antara sin bariman usog, iwan bariman babae. Mga kakasin Allah Ta'ala hatiranan. Hipanghinduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dia kita niyo manghindua kaniya. Pangayon taniyo suhud. Doon iban adlaw. Habang mayan kita niyo makalamudda. Dahing mga ipon sin Allah Ta'ala. Makugiban makuyag. Manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahalan masanyang aula-aula na. Iwan hakahalan kasigpitan.
Mga kakasin Allah Ta'ala, in ayat pengajian na to haruman ini, ganap sin pengajian 5 bay, ayat suratul Ahzab, ayat hikakatluan taglima. Di ayat ini piyakuyag sinallahu ta'ala imbar iman usug ibambar iman babae. Pabila kimuyagin tao, patao, labi subay siya makuyag. Sin pakuyag, dahil nga Tuhan niya Rabbul Alamin. Sabab karna in kuyag sin tao patao, jiyaman sadya. Aun wakturi pamabot jiyaman minitan sadya. Ada puning kuyag. Sin tao wang daing hamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, wala na sakupin waktu. May tayad wala na sakupin waktu, dunya iwan haadlaw akhirat. Mga anak po na mo hatiranan, magkagunahan kita niyo aula-aula yari na kita niyo hamasa, nagsambula kuting kahalan sin tao. Nagumuning kahalan sin tao, na intago rin, misan mahabain hapon niya, bang nagugumun, na magpirit-pirit kata sintagtaguri. Ang pamabaya siya si makasud pagabun, intaguri niya mandal, intaguri niya talong, intaguri niya janggayan, naway na mahinang niya, mayta nagugumun. In kahanan si Manu siya hamasana to ini nagumun. Di na mahalulay ing gumun siya hingga humarap sila patuhan nila Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yan, mga anak apo, imbar iman usog, iwan bar iman babae. Pihalang kasintuhan. Na intawri ka to, magngan sadya, amin apo na mo tulong na ingan na himalangka. Nahuon himalangka ingan niya. Sa kawa tuan, naglangka-langka sadya. Nakaba naman, ingan ko nilong na himalangka. Nasabay mo akulong na palangkahon. Subay akulong na dun niya halom simbay mo. Natuan, bang bihad tuin tao patao, pialalabi asal sin Allah Ta'ala. Pialangka in manusia dahin diha dunya iman haadlaw akhiran. Tumakawa, bang kita niyo di makalamud ha mga siyabot. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nalupas in pagpalangkarihil kato taniyo. Nalupas in panyap dihil kato taniyo sin Allah Ta'ala hipagpalang kakato tanyuriha dunya, aula-aula na haadlaw akhiran. Mga anak po, yarin paman sintuhan. Sa suratul Ahzab, ayat hikakatluan taglima. Parman si mahasut si mahatinggi, wajakirin Allah kasiran wajakirat. Usog marayaw yung mga kausuhan. Kaya nusog marayaw rikato taniyo hansam. Imangi, sambil mangi usog. Bang mataud sin, hansam da. Imangi, misan bahu kubul na. Bang mataud sin, bata bago na, pangatud si mga tao. Na, unim biyayta sin Allah Ta'ala riha ayat ini. Wajakirin Allah kasira. Iban mga sila. Namumtum iban namuji patuhan simpamuji sa taud-taud.
di laulun manasbi, di laulun magjikir, sabab di makalaun. May tayad turi makalaun. Ingkay banan ini wala pa nananasbi liya laul na. Ingkay banan ini wala pa nanunumtum liya laul na. May tayan di laulun. Sabab sinaun dirihilan sin Tuhan. Sabab sinaun tutungbasan sin Allahu Ta'ala. May tayan di laulun. Sabab magkagunahan sila sin daing Allahu Ta'ala. Di na sila magkagunahan sin daing hatao patao. But inna kulang hamasa na to ini, kagunahan sin tao daing hatuhan. Ampeng kagunahan sin tao patao, yan na. Kapal biyak mga labud, daing haula Japan, dahon mari, larak auto, larak motor, larak tungkang, larak kaldero, larak baik. Daing haula say na, yan na isab, kapal biyak mga labud. Suwa malimu. Suwa sibi-sibi. Yan di mabat, mga tuhan, bangkap palimpiag parahan sin tao, papagkahin niya tao, inday nga tuhan, bukun kapal. Sa gunum, sa kiday, hindi uluan lang natasing kapal yaon, hangibutan. Hindi nga Allah Ta'ala, wala nasakop in numbers, hindi hilan niya. But imbunga sadya sinambuk mangga, tuin taod niya. Hambuk manggara, mangga karabaw. Mangga Indian. May kan hambuk manggara, may tayad to. Siyangunan sim mangga yad to, nahinang siya, in hambuk batang, tu imbunga bang siya magbunga. Surani yung mga tuwan. Mga nasabot yad to, hikakusog yad to simpanuntum patuhan, hikakusog yad to simpagjikir patuhan, sakali gaman nalawa. Kaya biniw kita lang ng mga anak kapo, ba't hiulasan kita singkilaw yan? Intinuanan nila yaasinan, siusukalan, giaratasan, tagpirular, biubutangan pakula. Biubutangan pabalatsang. Tuan. Kaya biniw kita lang ng mga anak kapuoy bihan sarap. Imbar iman. Bangkya sarapanin tau simbihad to. Sintinuanan niya. Lawiin sarap sin magjikir pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumubsub palaw sin jantong niya. Sumubsub palaw sin akal niya. Sumubsub palaw sin pikilan niya. Iwan sumubsub, yari pa siya dunya, palawang simpakubulan niya. Dahil nga sa babian, imbar iman, di pa susahun sintuhan na pagkasinyawalihan niya. Dami kaya di siya pasusahun sin lugay ni halong singkubul. At na yan mga kakasi sin Allah Ta'ala, na wajakirin Allah kasira. In mga sila nanumtum patuhan simpagtumtum. Pagjikir patuhan sa taod-taod. Bang sa usog, iban bang sa babae. Wadjakirat. A'addallah. Aun dia janji sintuhan kanila. Aun hambuk hamasa sin Ibrahim ibnu Adham. In Ibrahim ibnu Adham ini hambuk siya imam haula. Ini Arab. In siya ini, favorite niya, in mag-alop murid iwan guru. Bang wayron na murid umalop kaniya siya ni manglag murid. Turan yung mga tuan. Manjari, nakalanggal siya hambuk maas, nasususa. Babae, magtatangis, biya sindi habak-dabakin luha. Pag kita niya nagtatangis, panangis dahil sabi masusugin. Wala na kiyahatian, bangunin piyagtangisan si mas babayad to. Timangis dahil sab siya, sabab yung pangatod niya, murid niya.
In guru bang au murid in pangatud niya, anak niya manghud, anak niya magulang, anak niya ritungan. Illa sa sing guru ha murid. Damik kaya ni sabi murid, bang niya kakita ning guru niya, in pangatud niya hi ama niya, bang usog, in pangatud niya hina niya bang babae. Nakasuok man siya mingganta karunguan na intingog niya. Hapit magdura in kabtangan niya, ewan sing kabtangan sing babae. In kabtangan niya, kay pahaluki, maununo na in kahalan mo. Sa wala pa na usin niya to, nagkabtangan na in babae, in ako'y nilaw niya halawm kasusahan. In tauri ka to, bangin babae magbayt halawm kasusahan, doon yung inisambong niya. Pakuyag kung takawlaw na, bang kawalawm kasusahan. Dahil pagpakuyag na rugayin. Kari anlaw na yung galang mo yan. Bang ang galang. Inangisin imami ni, bang kawhalawm kasusahan, nagbaytain Tuhan, di man jari magkasusahan in ipon niya. Turan mga tuan. Bang laong niya ang kasusahan mo, di man jari aon bang wayrun ubat niya. Na tuan, unulong na yung kasusahan mo, bang mga kita babo? Nalong na ako ini malaas na. Kaya tumtuman kulong na yung kabata ko, mawasag pa ako magtag-ipon patuhan. Inbihaon lang niya yung piyagtangisan ko. Di na ako makakusog magtag-ipon patuhan. Aula-aula lalong niya, magdaratong-datong na yung Ramadan, di na ako lang niya makapuasa, sin sa rayaw-rayaw ibadat. Amod tulong na tuwan yung piyagtangisan ko. Na, unin biyayta niya. Amunin ayatin eh. Babulong niya, basahon ko kay min sulat sintuhan, kakuiban kay mo ibang pakataan. Na uno yan. Wajakirin Allah kasiran wajakirat. Mga silabang sa usog, bariman usog, iban bariman babae, di laong paglaulon magjikir patuhan. Nagtitinog, naglilingkod, nagkukulang. Nalong niya ba po? Bang mabuting pagpuasa ini. Di na kau magpapuasa, ay na kau masusa. Hindi ta kulong na rin masusa, sindi na ako makasusa, sindi na ako makaibadat. Uno yung ganti niya. Yung ganti niya, magpidi ako. Biya da kau sin nagpuasa. Aturayan mga anak po. Iban patauralaw niya, in pagjikir mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala, bukon dito sadya tumubtub, in agi mo nakapagpidiyan ako. A'addallahu lahum maghfirah. Aun siya sadya sin Allahu ta'ala kaniya kaampunan. Turan yung mga nakapo. Dahil nga sabab yan, di damaso sa yung bata bago, di damaso sa yung nasasakit, di damaso sa yung malamma, di damaso sa insung na magdanapas. May halawm kakuyaran sila dahil Allah subhanahu wa ta'ala. A'addallahu lahum maghfirah. Siya sadyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Uno pa siya sadya sin Allah ta'ala, papasun na indusan niya, gantian na indusan niya sin karayawan. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Papasunta, gantian pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, inahinang niya kasalaan, patuhan niya, ibang papagkahin niya, hakutika siya,
magmaaroy na pa Allah subhanahu wa ta'ala, simpag maaroy aun pagka-ikhlas niya. Uno pembeta sin Allah ta'ala riha ayat ini mga anak po, wa ajran azima. Iwan tungbasan na mo pasyasin tungbas sa rayaw-rayaw. Uno yan tuan, sulga. Awirun mabaya panalka. Mabaya katan-tan pasulga. Na, asubuhin baran mo, bang ko mabaya pasulga, unin hinangun mo. Magyan hadya kita mabaya ako pasulga, wairun hinangun. Di, suway aun hinangun. Ampay ni pahinangkato sinallahu ta'ala, ingkatanda akan niya di kasigpit kato. Ingkatanda akan sinallahu ta'ala, ringapal do pasunat, wairun kahunit. May ta ini kahunitan in tao. Hika isa hiyawiran hiblis. Hika ruwari magadha atulan. Hika tu ay kaikhlas niya. Na, ringa sababian, mga anak po, di hayat na sabutin ni, kakuyaran sa lago-lago, daing Allah Ta'ala, ha mga bariman usog, iwan, ha mga bariman babae, sa lugay nila riha dunya, aula-aula na, pag-iig nila rin dunya, humarap sila pakubul, aming pagtakaran, sin pakaniya, mano siya nakauna iwan sinaulihan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtumtum patuhan, aun waktu niya, nabahagi nagdua. In waktu, simpanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, panumtum sin atay, panumtum sin dila, panumtum sin pituang gautabaran, nabahagi nagdua. Mutlakun wa muqayyadun. Pagtumtum, mutlak. In pagtumtum mutlak, wala nasakop sin waktu, wala nasakop sin lugal, wala nasakop sin masa, kuno na hadya kau bayaan. Iban subay kau tuod bayaan, bang mayan kau halawm sutsira, bukunda kau halawm hadas dakula, iban halawm hadas hasiwi, iban bang man kau bukunda halawm, lugal malummi, in iyan panumtum kau pa Allah Ta'ala. Aula-aula na hamasa na to ini. Yari kita niyo na pusot sin sakit ipul panyakit ini. Magtutu tahun na. Akadin tawri na magkakad. Aun nga doon. Tuwan lang niya. Di na ako mabaya lang na. Wang ikaupat na. Wang lang na ikaupat na injeksyonan na ako. Magkalo na kami lang niya. Ibat lang ko nakapila na kao. Na nakato na lang niya. Nabang lang ko hiweta hikaupat. Hikarayaw yan. Tuloy na ko mabaya. Lang na rin na. Bukon na lang na ikarayaw. Ikangi na. Uy. Isiw lang kinagbeta kayo hikangi na. Di na lang na makaya simbaran ko. Na isin nagbayta hikarayaw, na doktor. Na isin agarun mo. Di makaya simbaran mo, iwan bayta sin doktor. Na, di mo agarunin kabayaan mo, di na ko magdusa. Di mo agarun kabayaanin doktor, na kalukaluri da. Tabang na to, di agarunin kabayaan sin Allah Ta'ala. Puunan nagbayta kato tanyo. Dahanan ni mag-ubat yaw nakaingat, dahil nga kawasasin Tuhan. Dahanan ni wala nakaingat yaon, sinubat, marana siya sin nakaingat sinubat yaon, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila nadto akaron,
Di da akarunin di nga tuhan. Di da akarunin di nga pagkay. Kansyonin akarun. Na mga anak ka po, marikitan niyo. Paaming pagjikir, wala biutangin waktu, wala biutangin lugal, bangman kita halawm kasutsihan, bangmanin lugal yaon malano da. Uno yan tuhan, ipapataod ka ito tanyo. At-tahlil, wat-takbir, wat-tasbih, wat-tahmid. Upat, ini pataod. Pataurin paglapal mo, la ilaha illallah. Sa ayaw magsapatan. Di man jari pasapatun. Suwain pagbasa mo kanya, tartil. Kiraatut tartil. Bukon nakalanduin sapat, bukon isab nakalanduin lalay. Ipapataod yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukuratan wa asila mahapon iwan maynaan. Amunain lapal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amunain pialapal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hata umakka labihang po katahun, way pagpuasa nila, way pagsambahayang nila, hiyarayaw sinhula. Suway na nanaog. Suway na piyaka sin Rasul, sin Allah Ta'ala in Rasul. Ang panawajib insambahayang. Nagtukbal hataas. Inwala pa inyadto. Innapataod nila. Amuna inlapal la ilaha illallah. Mga anak ka po, magkagunahan na kita ni Hamasan na ito ini. Magpatauran sin la ilaha illallah. Maita. Sebab yari kita niyo nalibot. Yari kita niyo kihapaan. Yari kita niyo na ambus. Simangi. In marayaw, di na siya maambos si mangi. Sabab kalna. In la ilaha illallah. Amo na yan, impirasin tuhan nakatan, kanabihan iwan karasulan, in kahinapusan, junjungan tanyo, alaihi salatu wassalam. Iwan sin umat niya. Timbangunin langit, iwan sin lupa. Iwan sin luon niya, yaon ning kakaya-kayaan nila, yaon ning dublon nila, yaon ning platinum nila, yaon na inintan nila, yaon na imusa nila, intan original, imusa original, iwan sin bukon. Timbangun, iwan sin kalima la ilaha illallah, kaya hatian ini singkatan, mabugat in pahala sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ipapataod yan ito mga tuwan. Kagunahan na to Hamasan na to ini. Na, ini karuha, ini papataod. At takbir. Allahu Akbar. Bukon subay ang magparid sadya. Tuulawa, Allahu Akbar. Magkagunahan na kito Hamasan na to ini. Sabab yan mangambusin mangi, ambuso ni marayaw. Yan manikupi mangi, tikupo ni marayaw. Yan in sniper si mangi, snipon, timba ko ni nuno, pa mga loko. Saway inu-inusin tao. Jantong niya magkugdan, atay niya magkugdan, hapikilan niya magkugdan, ginhawawaran niya kumugdan. In nagdarasin la ilaha illallah, tumangkis siya, iban itangkis siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, aun halawm sin jantong niya, aun halawm sin akkal niya, aun halawm sin pikilan niya,
Allahu Akbar. Ano yung mga tuan? Nah, hikatu hipapataud. Ato taniw sin Allah Ta'ala. Riya ayat ini. At-tasbih. Unin tasbihan. Subhanallah. Subhanallah. Pataw rin lapan mo subhanallah. Nagdara ko tasbih. Bago ni sa matong lupa. Aming katluan-katluan sa jayaon. Sibi-sibi da. Yung naghihibalin mo. Sabi baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya rayaw ipon niya, di pagtahayan indila maglapal sin marayaw. Basa sadya indila niya maglapal sin uno. Na, mabalis ka tiyadto. Basa sadya isab indila niya magbisara sin mangi. Ampay bariman, imbunga sin pag-iman nila, basa indila nila maglapal sin la ilaha illallah. Damikian maglapal sin Allahu Akbar. Hikatu maglapal sin Subhanallah. Ini kaupat, Alhamdulillah. Nga naka po, maluhay hilapal sa kaya sigpitanin tao. Maluhay hilapal sa piyahil-pahil sin tao. May tayad to. Sabab, hapaan siya, hawiran siya, sin syaitan. Di siya pala palunhad, tumayta, ahabbu ilallah. Lapal kalasahan sin Tuhan. In naglapal yadto kalasahan sin mahasot si mahatinggi dunya iwan adlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Aun wasihat hamasana kauna. Wasiha sin Luqman. In sura Luqman yaun dain doon. In kapandayan maghindu sin ama paanak. Yaun dain doon in kapandayan sing guru maghindu hamurid. Suratul Luqman. Bukun siya nabi. Sa kiarihilan siya sin Allahu Ta'ala. Wisdom, laong sin mga bata bago. Tayo hugin niyo mga anak po inwasihat niya. Hikaisa. Inwasihat niya. Rahiman. Inaunun mulong na kauhan tagupat ka dyan. Baying ulungun, baying lasahon. Sakali ingat sa dyan Tuhan, baying ulungun, baying lasahon. In siyari niya mapakay, baying ulungun siya, baying lasahon siya, magtupan tara nila magkahi. Na, unin agisin Luqman. Wasihat niya ini, bang muhinang iyam malanim bihad turagbos, kun muhibban ilallahi wan nas. Ikaw na yan, ingkalasahan sin Tuhan, bang kau kialasahan na sin Tuhan, palasahon na sin Tuhan ing kataan manusia kay mo. Mga anak ka po, magkarunahan kita niyo maglasa. Aka no ba adlaw yaon? Nalupasin sumping. O mas babae, perahan siya sumping, nakabangon. Pagkita niya sumping, nakabangon, ibang katawa. Ikaw na, inuway pa sumping, misan makabangon, sinyaw nin aros kaldo sa tungod uno niya. Puti ka sin sumping kita niya.
nakabangon, kaya tumtuman ko lang niya, imbudyang pa ako. Sin, harap niya napakubol. Kato'y kuno tuan, sumping sadya, kiuwan siya, may tayad to, timutuwo halawm simpangatayan niya. Uno-uno na sadya, intimuwo halawm simpangatayan niya, pagkita niya, kakuyakan niya, dahil nga sabab yan, imbar iman usog, ibambar iman babae, intianum nila, halawm sin jantung nila, halawm sin dila nila, halawm sin pito ang gauta nila, rahiman, di maingat mangalo. Kaingatan nila ra, baing lasahon, maingat manglasa, maingat kalasahan. Intong bas kanila sinallahu ta'ala, takun muhibban ilallah. Wa ilan nas, malasa siya pa Tuhan, iban malasa siya pa pagkahi. Bang siya kalasahan na sintuan, nabayad tindagbos. Palasahon sinallahu ta'ala, in manusia iwan singkatan pia panjari kaniya. Ano mga anak ka po? Na magkakunahan na kita niyo masanatuin. Abya dagbos, mataod na ama, masya-siya. Mataod na ina, masya-siya. Miabot na imbiyata sinjunjungan alay salatu wassalam kan Ali. In Ali karramallahu wajh radiyallahu an suntuan sing kasubulan dunya Nabi hauntuan hi Paulo yung suntuan si mga tao. Singuran ilangi si Paulo. Singuran in taghoy hi Paulo. Singuran in pagjaging hi Paulo. In Ali, wala siya nakapangalo ina. Wala siya nakapangalo ama. Wala nakapatangis ina. Wala nakapatangis ama. Maraw kasudda na kampung. Maraw kasudda na bakay. Naunim biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanali. Ang pu taglima. Bang mahinang sintao. Wala na hinang masa nakaw na sa hinangon sintao masa ini. Mag-ulan kayo. Dahil hang pu taglima. Kawalida wa barra sadika. Mabungis na mag-ina, mabungis na mag-ama sa malasahabakay. Nayari na tuan, hamasa na to ini. Kawan niya na ina niya, wanama niya. Sakawa, alasahan niya na inbakay niya. Nah. Uno pembeta da hindi. Wasihat na ini. Ubrid ahlil maasi. Kaastuli. Kabung sihi im mga tao magmamaksiyat. Ay ikaw imibog kanila. Kaastuliin hinang nila. Na bang mo kaastulan na hakabayaan sinallahu ta'ala. Yuhibbukallah. Wal mu'minun. Kalasahan na kau sinallahu ta'ala. Iwan kalasahan kau singkatan bariman usug iwan bariman babae. Buhi iwan patay. Aturayan tuan. Inirihilsin tuan na bariman. Lamud kau. Magdihilin tuhan karayawa na kabuhi, lamud na kau. Magdihilin Allah Ta'ala kamatay, lamud na kau. Maita, wa kana bil mu'minina rahima, in Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ulungun, bayang ampunun, bayang lasahun, ha mga bariman usug, iwan bariman babae.
Damikian wasihat ikaruwa. Wa kun tahiral qalb. Kawan tagupat ka jam lang ni pagwasihat ko kaniyo. Ay niyo pagpalumiin atay niyo. Ay niyo lumiin atay niyo. Puno mga tuwa. May tayad to. Bangkya lumi anin atay. Lumumi ing kamatay, lumumi ing kabuhi. Kun tahiral qalb. Ayar ito dinatay mo. Ay mo palumi. Yung pangasubuhi siya manglulumi. Hangin makusog. Imang lulumi iblis. Pangasubuhi may tasin makalumi. Sumud iblis. Kaya ingatan ini singkatan. Pula-pula mo. Nah, uno yan, bang malanuin atay. Unin resulta niya. Naqiyul badani awil jasadi minal junubi wal muharramat. Malanuin jasad niya. Dahil hakatan, hiaram sintuhan. Pagkaon haram, di siya kumaon. Pag inom haram, di siya minum. May tayad do sa bunga sin kasutsihan, sin pangatayan niya. Amo yan, mga anak ka po, in atay bariman, usugi man bariman babae. Ikatu wasiat, ikaupat. Wa alayka bil libas. Ibot-ibot long niya. Suway kita niyo magbadyo. Imma kainu-inu. Imma sa nakaw na pagliki-likian sintaw daira entaw hakuan. Ha, gimba. Nagsasampung sadya. Bihaon tuan. Sila na nagliki-liki. Agliki-likian intaw daira. Inay sa mabaya magbadyo. Tuan. Wa alayka bil libas. Ibut-ibut tuod lang niya pagbadyo kau tuod. Naunin badyo yan. Badyo hikalingkat mo pataong. Iwan badyo hikalingkat patuhan. Badyo hikalingkat sing kabuhi. Badyo hikalingkat sing kamatay. Biyaon tuhan, badyo siya jaling kat pamanglurok. Amin way na umatod siyang badyo niya, nagtatanding na sadya, madto pa sa amin. Maglag na, kauhaw no lang na ikwan yan. Tulog na, ay ikaw na. Yung badyo niya Amerikana, yung pantalon niya pirit. Ikaw na, naga-Amerikana, pag sakaling pantalon pirit, piditin haunahan, piditin na tikod-tikod, astag pirulahan na siya. Aw niyan singuran huun. Nahisiyo. Parehimpunan hinda Paulo. Na. Wa alayka bil libas. Ibut-ibut subay kita ni utod magbadyo. Unim badyo yan. Libasut taqwa. Badyo pagmabuka patuhan. Na. Imbadyo pagmabuka patuhan. Tajidu halawatal iman. Kawakan murunhan ilanab sin pagtuhan. Kalawakan murunhan ilanab sin pagtaat iwan pagibadat pa Allah Ta'ala. Aula-aula na bungayan sin pag-iman. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan. Bangmayan kita niyo makalamod din mga nasabot yadto. Panghinuhod na to pa Allah Ta'ala. Bangmayan kita niyo lamod. Deng habang sa usog bang sa babae. Kimusugin pag-iman, tungbasan sin Allah Ta'ala, dunya, iwan na adlaw akhirat,
natubtob na ridto, mga anak ka po, miabot na inwakto. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.